Ağzı cıldırtıp keyin жол тура эмес болуп калыптыр деп дагы жылдыртпаш керек да. Сразу эмени жолду bir полосаны, лоток, тротуар, зеленый зонасын коюп турган бир жолу коюп бергиле, макулбу? Бир жолу көчөгө чыгып алыпсыңар го. Ушуну спорт площадкага алып калса, ушул өзүбүздүн жаштарга калса. Анан анаяктан бийлиги Жок, чөнтөгү жок. Биз захват кылып алып кетпеш. Жок, чөнтөгү сиздер чөнтөгү чоң сиздер болосуңар. Сизге калат ата, калат. Макул, Мырзакбатов менен сүйлөшөбүз. Мону срочно алдырыш керек, балдар. Срочно тротуар жасаш керек. Көрдүңүзбү? Прям срочно бул жер. Өткөндө айттык эле, ушул боюнча кандай болуп атат, балдар? Неме, кадастр? Жекеменчик болуп калгандан азыр разбираться кылабыз. Я, мону айтам. Жекеменчик экен, токтоп бергенбиз го. Ай, Соттошо турабыз, соттош керек. Бери албайбыз. иш алып бартасыңарбы? Ошо документин тактап бергиле, муну линиядан чыгып кеткен деп айтып атпадык белек. Мону алсын эме. Архитектор. Мону көрдүңүзбү муну? Көрдүм. Мону алдырып ичине лестница кылсын. Тротуар дасын. Так, дастан көрдүңбү? Ай. Так, мону трансформатор дагы эмеде турат экен, а? Тротуарда экен. Так, мына кашалар да. Я. Алмат үчүн. Дуалдары да ачып. Көрөбүз? Ооба. Так, тетиги эмеден баштап. Мону ограждениясын алыш керек экен, а? Кадамдаңыз канча экен, архитектор? 7? 5. Эмечи, дуалычы? Тетиги менен сторда кетиш керек беле? Дуал кызып биткен тактап чыгалчы. Тактап чыккала. Бул жак кийин расширение болот эме. Азамат Ханбекович, расширение болот дейм. Расширение. Да, бир полоса кошулат да. Олардын баарын алыш керек, көрдүңүзбү? Тактап карап көрсөтсө. Ай. Я кара, вообще тротуарга коюп алыптыр машинесин. Я. Расширение болсо ары. Ай. Үйдүн ичинде местеси бар экен. Ошондо текан бир 4 метр кошулагы. 4 плюс 7 бияка кирет да ошондо. Так, могусу вообще 10 метр чыгыптыр. Я. Кадамдаңыз шитик эмеден? Үйдүн сторунан. Я. Я. 10 метр чыгыптыр. Көрдүңүзбү мынакей? Почти жол жок. Карап чыккан. Тияктан жеке бир полоса кошулса канча кошулат ошондо жолдун обочинадан? 4 метр плюс Тротуар 2,5. тротуар 6,5, лоток языление. Канча болду ошондо? 81,5, 6,5, 7, 8, 8,30. 8,5. Тетяктан кадамдагы 8,5 кайсы жерге чейин барат экен? Ну, 9. Тети тумага барат экен да, а? Ошондо мояка чейин ачып коюш керек экен, а? Апордун тушуна келип калат экен. Мындан берсе турабыз. Я. Апордун тушуна келип калат экен. Мына туш корат экен, как раз, а? Тактап туруп. Ооба. Бир полоса кошулгандай кылайлы да. Кийин жылдырып буларды азы жылдыртып, кийин жол тура эмес болуп калыптыр деп дагы жылдыртпаш керек да. Сразу эмени жолду bir полосаны, лоток, тротуар, зеленый зонасын коюп турган бир жолу коюп бергиле, макулбу? Ашкан жерде озеление кылып кое беребиз. Ооба, столбанын нар жагында болуш керек да. Столбадан ары 2 метр болуш керекпи, Азамат Ханбекович? Же 3 болуш керекпи? Ал эми кайсынан эмне тартылган смотрится. Напряжение. Эме калган чыккандай жакшыбы? Айылга бардыңызбы? Олар баары чип кетиптир да кара. Тягындагы ограждениелерчи? Ооба. Ассаламу алейкум. Ата кандайсыз? Жакшыбы, десе жакшы, иште жакшыбы, кыйналбай атасызбы? Ассаламу алейкум, ата кандай, жакшыбы? Ата кандай, жакшыбы, десе жакшыбы? Бала чака тынчпы? Ата кандай, жакшыбы, десе жакшыбы? Аба кандай, жакшыбы, десе жакшыбы? Кыйналбай.
Ertemen dep turup kalıpsыңар. Şu namazdan çıkıp sizlerle ben çalışıyorum. Rahmat. Kanda жақсыларбы, демді тастары, Құда қаласа бүгін hem Арапа күн, ақырғы күн Құдай қаласа. Бүгін de азы балдармен bir сері апход қылып, қарапанан балдарға демалыш береміз. Бүгін Арапа, бата дуалар бар, ертең майрам, 2 күн демалабыз Құдай қаласа. Қызмат жоқ па? Hoca sizlerle Жүріңіздер çoğu басайларында. Мошы çıkıp кетті ға. Ya. Бұларды барлығын засуға шөт алдырып жылдырыш керек та. buna yol boyunca da jalıp şurada. Akranın zonada ne güzel. Все, моны алдырғыла. Моны алдырып тұрып, тетігі сорға чейін ашып қойғыла. Мақұл о? Бұл башы тоқ қана қылып алып тұр ғой бияқта. Я. Огород болып қалды. Жоқ, мұны алғыла. Шының көріп, тоқтарын içeriге алып кірсін. Так, модағы шығып тұра. Екі бетіктен, моды açış керек екен. Моды еменші, дуалчы. Я. Оны тәқа чейін açıq қыламан. Мақұл о? Buna yol, zapasla yol verdi. Bu uzaktı dağlarını aldı. Kılıçlar, toz kalışan. O ayrı yol için. Buna yol, bacana ve nemiz var, koş var. Ne oldu, dekansa. Так, маяқта жол бар ма? Onu al жерден buluk olur, ona görünüşü. Жүргілі қарайлы. Так, архитектор, бияқта генплан бойынша жол бар ма? Так. Жол бар екен ғой бұл жерде. Я. Жол бар екен ғой. Жол тұрады ғой. Қана жаңа, кім үшін айтып аттың біле? Жол бар екен ғой. Жол, мына негіз бияқтан еді жол. Bunu bir çıkarıp. Мұны қарап, тақтап қойыңыз, еме, архитектор. Так, тақтап тұрмын, жол демесі ашауыз. Мақұл ба? Жол бияқа шығыш керек біле. Жол mu yaktı hele, bu yak daha zelen zon hele. Bugün narka çıkarda bir yanım lan koydu. Kim? Durma böyle elde. Size takta beriniz, maqul bu? Tak, mana teti boşqa çeyin algıla bulan. Buna kompleksini qarab qo'yur gile, dastan. Kompleksini qarab qo'yg'ila, maqul bu? Bu to'qqidan alib qo'yg'ila. Bu zaborda jilsin o'z жаққа, maqul bu? Buna yo'l keneyin bo'lish kerak-da. Ya toğuk kana kılıp yapsınlar ga. Mürünkünün boyunca bundan maranda daha bir stol var dedi. Oşunu aytam da. Biriktirip aldı. Ona yüzün arkasından 2 metreli bir aka yege odun bağırdı samazakpat. Ova sama aldırabız Xuda qalsa Buna yerде. ol yolun boyunda selo yatıp otam yok. Ova qarab keledi o azı. Yanan ikincide buna ol trotuardı Nurun. Hey. Trotuardın bir canını bana ustalvan takımdalar nemeci laptop. Hey. Yiyinen ana ustalar nark ustalar eski ustalar kaldı. Oşa ustalar taşadı dağı. Moğollar da çıkıptır. Ne köreli. Buna bir aka cıldı dağı ustaları koydu. Hey. Latoklu dağı bir aka cıldırmıştı. Yol dağı tarıdı. Ova. Buna karan Hey. buna ol latok buna sındırgan latok oldu bunu yerdeler. Hey. Ha, bu yakta Turbayeva. Ha, bu yakta kalıp getir. Buna yol gördünüz mü? Bunu samazakvat kılıp uyugan da. Hey. O şol hazır özüm o murunku biz kişideki önünde çoğuyanda yol buna Eski bundan beri yakta de lege. Yol. Yol murunku haligi Kırgızça trotuar. Ha. Yiyinen trotuar minirge düştü. Buna ol ana gömülüp ketken stolba o şol çunkurduğa gömülüp ketken. Bunu çıkarmasdan жаңа линия kuruştu dağı trotuar dağı bir yağa cıldır. Ol az gezip asfaltı buzup trotuar latoktu dağına rakı koydu. Biriyle palasa kalıptır da yolçu. Kengeyip kalsa şimdi çok жақсы olur öyle değil mi? Ең тура айтасыз, ең тура айтасыз. Бұл жерде жаңағы астанның водоканалдың трубасы дағы кепкен.
Ava. Mingdik turba ketken. Bundan tagında. Ушун нас ал ну Kanalizatsiya ketken bir yerde. Ava. Bul yerde özü 2-3 turba ketken bir yerde. Bul yerde ötkönde men janagı Vadakanal jetekçisi menен сүйлөшкөм. Tetek tartып atpay. Mingdik turba var aslında. Suunu. Ava. Bunlarını bir yaka жылдыш керек болот экен. Эме Сонбек Алматович, архитектор, кадастр, монучу, мону bir yaka жылдыш керекпиz. Bir 3 метр жылдыш керекпиz. Түшүндүңөрбү? 3 метр жылдырып туруп, тетиги турат калды барабыз. Ошонун сууруна жылдырып, мынау линиялардын баарын солар bir yaka жылдырып жолду кеңейтиш керек. Расширение. О, эски ордуна кайта алып келиш керек да. Мынандай көйгөй болот. Жогору жакта дагы көп. Dağı Georgia'sı köprü. Көбөскө. Ana köprüler var mı yerde? Жүрүңүз көрөлү. Көрөлү. Мо жол аябай эле тарып кетти. Avariya sattayına bir köprüler. Аябай жол аябай эле тарып кетти. Бала айданасы эркекти айтып Мо лотокту ким коюп атат, жеке? Мо ким коюп атат лотокту? Bunu Mırzafat'ın Şu toktот, bol, toktот. Нар жака жылыш керек. Токтот тур, түшүндүңбү? Токтот кыла, срочно. Нар жака жылыш керекпиз. Жол жок да совсем. Так, эки жагы тең чыгыптыр, бу жагы да чыгыптыр, могул жагы да чыгыптыр. Özü ana uydan 2 metr, 3 metrede bir kadar. Ооба, көрүп коелу. Почти кадамдан чыкканча экен, эме архитектор кадамдач. Ошо Rayonda ne kadar? болду. Канча? Ha. 10 метр кириптир да. 10 метр чыгыш. Mına uylar mına var ошондо түшкөндө убагында. Ошондон бери Мына көрдүңүзбү забор мына, көрдүңүзбү мына? бул забор кийин дагы кошулган мына. Ай. Өзү оны граница. Тетик эменин башы, эменин башы мына бу. Gülдün rozan. Роза гүлдүн. Mına kanalizasyon bunu. Значит, мына жер экенде граница. Ооба. Мына граница. Мына граница, көрдүңүзбү мына? Мына столба лептен ачык туруш керек да. Связын союз бандар связын линиясы мына. Кебирлер мына жакта үйлөр бар. Связын турба немесин үйдүн ичине коюп куруп кеткен. Mına olar mına o bir jaka чыгып кетишкен. Булар да чыгышып туруп. Al birin bir görüp çıkıp geliyor da. Ya 1700 turba mı nereden gider? Bana nasıl? Ondan o doğal nemesinden kanalizasyon sentral. Так, могулар да чыккан бата. Могулар да чыгыптыр, а? Ha. Buna kanalizasyon bunu çekilsin gider. Ооба. Azaltan çıkabilir. Kanalizasyona kadar совсем эле kanalın üstüne kurup koyuşuptur. Bu yerde yol жоголуп кетти совсем эле. Bargan bir karı. Ya, Yaxşı Kuday saqtab, bana da sel mınaka doğup çıkmaydı. Sel çıksa mınaların vardığı zatop olur. ay, Ara memleket kaçacak. ооба, Öyle verdi. ооба. Так, Bunlara. valla çıkıp kettir bularınız. Buna kanalizasyon kavursun. Sentral. Ay. Bular жактан bir palasa, ана жактан bir palasa koşat ekенбиz да ошондо. Архитектор. Бул жактан bir palasa, ана жактан bir palasa koşat ekенбиz. Ооба. Buna müracaata o demelik var. Kanalizasyon. 800 turban. 800 linye gittim lan. Ay. O da kanalım. Ona kavursa şu vodoprovod kalor tutulur. Ay. Bardığı Naraktan sentralini kılıp durup köçöge fazla su vermesinden her kim 700 turbadan birden ulap girген. İyi mına ol maşa turgan yerde skvajina gider. Ay. Paralelini skvajinadan birden tartışır. Эки запасной менен. Ne bu? Ona kadar mı? İkiden kalır. Ha. Biri skvajinanınki biri. Bu yerde эме барбы? Скважина да барбы? Aniden skvajina gelir de. Жанагы эки газдык кой жаңа. Ay. Эки жер. Neme? Bunlar o bir Eskiden eskiden ulap alışkın da. Ha. Ekiden değil. Ha. Bu yerde tıştık mı? Meşit mi? Ya. Ha. Selamun aleyküm.
Жігіттер қандайсыңар? Арaba күні көрмеген. Ассалаумағалейкум. Ажеге, қандай жақсыңар? Қиналбай айтасыңар ма? Ассалаумағалейкум. Ата қандайсыз? Жақсы бой, ден сол жақсы ба? Қандай жақсылар? Ауа қандай жақсы бой, ден сол жақсы ба? Арапа күніңіз көрмеген. Ауа қандай жақсы ба? Ауа қандай жақсылар ба? Жігіттер, саламалейкум. Қандай жақсылар ба? Қандай жақсылар ба? Ауа қандай жақсылар ба? Саламалейкум. Қандай жақсылар ба? Ассалаумағалейкум. Ата қандай жақсы ба? Денсіз ба? Жақсы ба? Қана аумин тіштер жақсылықтар болсын. Аумин, Аллаху акбар. Қандай жақсылар ба? Bir жолы көшеге шығып алыпсыңар ғой. Ал топындырғы түгілі. Жол жоқ. Bir жол тосып қойғойсыңар жолда. Қана көрсеткілі шаны. Мына жолда. Жоқ, мұны срочно тоқтатауыз бүгінше. Ескі. Мынау да ава. Мына ескisi мына столбаның мына жерінде болчу да. Жол. Столбаны бул жакка жылдырып туруп, совсем наракка чыгып алды да азыр. Мына жерде красный линия карап туруп, биз жакка киргиз берсин деп, өзүнүн ордуна келип турсун. Мынау жол мына жерде өле? Комбинаттын тосмосун Черкес границасы мына жерде эле да. Өзү мурунку тикензи менен тосуп неме кылган. Onun çekesi мындан дагы маскировка кылды, бетонду койду. Мына жерде миңдик турба бар. О, биде турба бар. Миңдик турба бар. Ошонун баардыгын захват кылып алды. Өзү миңдик турбага чейин кичине мында жаңгыз аяк жол эле. Ана мына столбалар, мына чегедеги ошо миңдик турбанын жанына койгон. Азыр жо барган сайын бир караштан кеңейтип анакы. Азыр лотокко дагы үндөбөйт эле. Дагы лоток жарым метр наракка жылып кетти. Мына столбанын жылганын эсебинен жарым метр жолду кысып койду дагы. Все, ертең срочно тоқтаткыла, балдар. Еме, срочно тоқтаткыла. Мола тоқтаудың барын демонтаж қылып алсын. Мақұл бу? Ким? Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Еме, ертең келіп қалауы Замир Байшевич. Еме, Мирлан. Срочно ертең шығып предписание бергіле тоқтасын ішті. Түшіндің бі? Архитектор, кадастр, чоғу келіп тұрып, бұл жерде немесін қойып бергіле, водоканалмен мақұлдашып, бұл жерде миңдік турба кеткен. Жаңағы су кеткен де, тәттен үшке судан, ошондан турбадан нар жақы бір 2 метр жылып тұрып, забор қылыш керек. Түшініңір бі? Ошонда бұяқ болды жолға кіреді. Столбасынан мурунку ордуна кайра койдуруш. Ожа салбаны неме? Сонбек Алматович, салбаларын барын қайта ордына тартыш керек. Түшініңіз бі? Қайта ордына тартқыла. Мынаки ел сұранып отады. Я, мына ескі ордуна көр. Мұны кім тартылады емі бұл су емені салбаны? Мырзахматовтун эмеси болду. Мырзахмат. Моздайна ким екен? Бұл да Мырзахматовтық ғой. Түшендім. Мақұл, Мырзахматовпен сөйлешеміз. Ошонда так. Ошонда так, мынаны эме мында сторық су жерден кетиш керек экен да. Мына былтыр ошол Мырзахматовтун захват алган жерине мына стройканы былтыр кылды да. Все, бул жерде мамлекетке алабыз. Анан мына бизде өткөндө чогуу стадасы менен жолукканда эмет. Озгурда битте детсад бар да. Өзүбүз элдин күчү менен курган битте ките мини спорт болсоп турат. Баса турган биздин Озгурдун элинин мынасы ушактын тургундарын эң баса турган жери ham жок. Эки жактан келди дагы. Ата секин захват кылып алышты. Ата кана жанагы заборду алып бер деген. Ата, тетиги. Ана забор. Кайсы заборду айттыңыз ата? Сунун боюндагы забор. Азыр көпүрөдөн көрүнөт. Жүргүлө. Бас көрсөткүлө. Буякты парк кылып беребиз, Кудай кааласа. Токтотобуз булардын баардыгынчы. Кайсыны айтасыз ата? Ата кайсы заборду айтып атат? Мына заборду. Бул заборду буяк суу го. Ошо суунун бою кеңири жүрчүлөр да адамдар. Азыр суунун боюна эч ким чүп эс алып жөн отурганга болду. Ата мону алып пол нерсе бак кылабыз. Забор бар экен да эмес, бар турбой. Алса болот экен заборду, Мына бул заборду былтыр кылды.
eskiden daire gelip duk bunu da buruladı da mına sayızın betonu. Ay. Bayağında sel damdalbaydılar. Ava. Mınanın kuygan nesebinen kıyırgı sel mınaydan mına yaktan kapta başıp ketti. Mına ol özü turmaz kuygan. Seldi kısıp koygan. Mına ol sayızın. Bunday hoş gerek değil mi? Mına ol mına da geletiler. O nasıl terekli takınamında geletiler. Buna tura koyulgan mı? O Gördünüz mü? şu sayızlık. Mına yakan bunlar. Ha, bunday kılı var. Jerin çoğun oyduğun eken de. Şu özü. Ha. Oşanda kalıp şu. Ha. Var жоқ тосылып басқанға жер қалып жатыр суның жегінде. Ava. Жақсы ниетменен келдік еле сіз ойлап басып. Ata, moğunu ayttasın, moğu zaborda ayttasın mı? Oldu, bunu zaborda aldırıp verem. Bu zaborda aldırıp verem, Kuday kalası azı bu yerde sotlaşuğutağız ata. Sotlaşuğutağız, jakınkı kündörde sot bütöt. Sot bütöt, uşu yerden başlap ne dakarsa bak kılıp verem ata. Ha, mına. O yerden başlap basınız ata mına. Mına uşu yerden başlap tegeme geçen, üy geçen, polnusu bak kılıp verem ata. Bak kılıp moğalarda alıp verem, uşu yerge çıkıp alıp dem alasınlar. Çıkıp sunun boyunda askemekardı koydurup verem, asfişenlerdi koydurup verem, çıkıp dem alasınlar ata. Hem bir adamın kızıkçılığı bol boş gerek. Böyle uşunça eğil turat. Onadırdan anadırdan bultur nereden çıkan deputattan geçip görgönbüz. Onadırlıklar arayında kaltırdağı atvaldı töktürüp otat. Erten tөгülgen atval. Sel olsa mına ayıldır kanaldı sel olur. Bu itildi. Cavuk koyada tuza. Şey oldu. Ayttırdım ben. Eme. Buna Bu da çıkan eken. Jo bir palasa koşulat da bize kaçı. yine o dedim bir bütün onu yerden gitti. Ay. Özü. Tak eme Abdüaliç. Tetigi eme Murat'a çalıp aytıp koymuş. Atvallar bir töktürüp ölsün. Düşündünüz mü? Sroçta aytınız. Tetekten düşüp ölsün. Aleykümselam. Hacıge. Men nasihat attım. Men sizge жаздым эле. Ha, hava. Ош мэриядан дайым эметип туруп телефон номеримди жазсам дагы эч кимден кабары жок. Мэрияга сизге жолугушууга кирсем жекеме сүйлөшөйүн десем. Aha. Негедир мэриянын өкүлдөрү арамызда жүрөт, жакындатпай атат. Ha, buna ki geldim özüm. Келдиңиз, Так, значит, может кадамдаңызчы? Архитектор. Я. Вот такая, мы үйден сорына шейін қарағыла. Даже мы емес, арқысы сорына шейін қарағыла. Түсіндіңіз бе? Азыр насихатман рейті бүтіріп алалар, сөйлесеміз. Жоқ, şu жерде мәселе. үйүмдү А, все. карап атасыз. А, все, хорошо, жүріңіз. Не мәселе сіздікі? Мына жер озурдун айванында турганда, озурдун артына немесинде эле, балансында эле. Мол жер 20 сотикте жер. Озурда 7-8 миң калк жашайт. Бир дагы спортивный объект жок. Садик жоқ. Садик эч нерсе жок. Ооба. 7 миңге бир садик бар. Анан мектеп дагы Тök kişi saydık, o mektep yetişti Озурдун bile. 30% шаарга окуйт. Барып келип жүрөт. Aa. Ошолдо бизе жерлер турат да, бир адам кызыкчылыгы үчүн. Ошону бир Buna o kimden ceri mi? Ha? Менин жерим. Ha, sizin ceri. Бунун жери болгон, бирок азыр командантка өтүп кеткен. Документальный. Ha, Умерсе 25 соток. bizim cer mi? Все, хорошо. Азыр сүйлөшөбүз анда. Все, хорошо. Так, наркотикinde карашуз керек. Көрдün mü dualı? Tetine turat. Линия постройки ошол же. Ова. Так, значит... Ай, Бияктан жол биякта. хорошо. Мы как раз садика место екен да? Ова, 25 сонун садик. Я. Скважина құрғанбыз арт Ова. Так, мондагы карагыла, макул бу. Сиз эмне талашуудасыз биякта? Мен талашкан жокмун, силер талашасыздар. Биздин жер экен го, моюсун жер экен. Эч кандай да. Эч кандай. Историясын азыр шашылбай айтып берем. Үй 90-жылы курулган. Сенин үйбү? Ооба. Ушул жакта жашайм. Ай. Могу жер эми шашылбай укула. Могу жер чоң бак эле. Мен сүрөттөрү менен Так. Биздин жерби? Ha? Бизден кант өтүп калган бизге. Bu municipalдык жерге көрсөтүп эле өзү катап. Биздин жер. Так, аксагалдар, биздин жер муниципалитеттин жери беле? Бул жер өзү. Мен чоң атам атал төктүрүп, мына үйдөн 2 метр чуңкур эле. Ай. Мына жерди өзү менет кылган эле. Ай. Кийин анан кимдин бийлиги чоң болсо, билеги чоң болсо, чөнтөгү чоң болсо, захват кылып. Азыр мына ушул үйдө калышты Капада. Ага. Ушул биз туулганда бул жерде атам өздөштүрүп аткан. Мен 63-ке чыктым мисалы. Так, значит, түшүндүм. Андайчы сизге караштуу жер экен да. Значит, мамлекетке өтүп калган.
Bizge municipalitetke. Boldu abayitini çeçeyiz aba. Kapa kılbayız bunu çok. Anı abayitini çeçip berem. Kıcaat bolbogula. Ava bunu ordunachı ben başka yerden üy berem. Jer berem. Kıcaat kılbos. Berge sonu kılıp sadık salıp berem. Nasihat. Uktun mu? Nasihat. Nasihat. Mınдай kıl. Mine avamda emet azдағы ақсақалдар менен эметебиз. Эгер действительно силер жериңер болсо, мына авам ака туура айтып атат. Абайына чечебиз. Кыжаат болбо, либо шаардан бир үй берем ордуна, либо бир земельный участок берем. Кыжаат болбо. Кое турмас. Ушу. Болду. Кожо мен кийин сүйлөшөм. Мен мына ишти кылайын. Караң, тазалап койбойбу, жер талашат. Меники кыргыз билесиң, отун билесиң аласың. Жоқ, тазалап койбойбу. Караң, самый заброшенный жер экен. Нар жак кимдин жери? Нар жагам Ha. O yer kimin yeri? Hemen bizdeki gibi? Ya. Ha. Dem arxitektor. Kim yeri? Kadastr. Tak, hazırçı mundagı iş керек ekan. Bunu şu. O, bunu emet öyle başka yerden участок berip turup, bunu tegizlep turup başka emek kuruşumuz керек ekan bizçi. Ha. Ha. Sotsabek. Ава, соцобъект. Насихат. Sen qara, вообще қарабайды екенсің ғой, жашайсың осы жерде? Жерде қарабайды. Мына жерлерде, қара. Мен төктүрдүм, сарайым бар. Жоқ, мына көшені оңдап, кішкене мала бақтарды қиып, дәрдап емет қойбойсың ба, ухаживать етіп, қара, формовка қылып. Мен түшіндім, қарашы, мына жер тақта белгілемаға, насихатпен отдельно сүйлөшөбүз. Мерге садик құрушубуз керек екен. Машинасы, ава, садик жоқ бұл жерде, Жоқ, бұл жерге садик құрып берем, ата. Бұл жерге садик құрып берем. Неме, кем? Buna trotuarçı. УМС. Жоқ, УКС қана. Бұл жерде азыркы жерге көрген 25 сотикечи. Эме менен эскизин бериңиз. Сан кылып садик кылып беребиз элге. Эл ошо садик болот, ана жагы парк болот. Buna ol. Asfaltın çekeşine çeyinle koyulgan, kömürgönle da. Ооба. Trotuar mına ol. Nemen ordu menen geliş gerek. Nereye geldi trotuar toktop kalganda asfaltla kalıp. Жана бир депутат айтты бизгечи. Жана депутатыңыздар ким эле? Şahirbek mi? Damir mi? Дамир айтты, тротуар жок деп. Ушул жакта тротуар жок. Naşı yerге gelgende абсолютно жол кысылып алган. Ай. Mına şu ormanlar tut krasi klinikada hiç kim kurt tutkandan böyle keselmeydiler da. Oşan için yol kuruluşçular ham toktop kalıp. Жерде турбо бар, нарып өттүм. О жерде мына камоктун жагына перемычка болуп, бияка өтүп кетет. Канализация бар, турбо бар. Ооба. Забордун түбүндө. Ооба. Ай. Так, bu жактан. Ол жактан кетет да? Аяғына шейін қарап, Эки жагында. сеттерді еске алып тұрған расширениясы менен. Ооба. Ооба. Канча үй бар эми bu жакта? Я. Oşa malda kurulup kaldı dağı hazır. O dün marşetka tokusu yol Ооба, түшүндүм. Bunu. çayga da 50 gün kaldı. Buna nemin o bir akat çıkıp. Nege? 67 soç kimesi var territorial. Эме болгон бу, толгон бу? Olgan ahırı 82 yıl koyulgan. Ооба. Так, монучу. О, эмне болгон здание? Жеке. Көрдүңбү остановканын кейпин кара. Жакшынакай кылып остановка салыпчы. Мына жерге салыш керек остановканычы. Мындай автобус мындай кирип туруп, кенен кирип кармашык кылып коюш керек. Түшүндүңбү? Мага проектсин даярдап көрсөтүп көрөсүз үчүн. Түшүндүңүзбү? Ооба. Так, могу эки бетин тең карай берели, а? Так. Мыналар эми кандай болот, мен түшүнбөй атам. Кайсы наркы үйдүн сторуна чейин жылыш керекпи? Тротуар астолот да тротуарга. 5 метр чыгып тур да, а? Ошондо тротуар кетиш керек бата буякта. Я. Yol geçiş gerek. Yol özün nimesi geniş gerek buna. Bir полоса жол, лоток, тротуар и зеленка болуш керек да. Болду ата, балдар иштешет. Кудай кааласа, балдар иштешет. Bizim eski Eski mazar bu. Ушуну
Tak. Kendi 45 lira oldu şu oyun bakalım. Bo'ldi. Buni ham Mehmet Ali. Yaşlar sunuşlukta Rekultivatsiya qilib ko'chiraveraylikmi? Yemi. Ha. Ha. eğer yaşlar sunuş kıldı, Ay. spor kompleks kılıp, Sport kompleks. Давайте. komitet götür verirse, Mayli. Mayli. Jarayt. Qancha yil bo'ldi? Bo'ldi shu Mehmet Ali. Tak. Sizga qaraydi bugun. Так, aytdan keyin nimaga yozib qo'ychi, в особый контроль. Напишите. Taqdim etgandan bu yoqda boshlasin. Bu yerda hech qanday qarshilik bo'lmaydi ata. Ema bo'lmaydi, bari nima aytadi. Ha. O'sha vaqtda geldi bu suraptı. Ava. Ava. Yerga aytib kechdik. Shunda Ava. Yo'q, shahar bo'yicha ko'chiribdi ata. Shahar bo'yicha. Ha, shaharda boshladi. Bu yerga sport zal qurib qo'ysak, mechit qurib qo'ysak, jebir. Ha. Feriye var. Ava. Ha. Boşaltka yok. Ana Yerga bir plashatka qo'ysak. Ava. Sizden Endi sonra- tashlanadi. Şunu spor boşaltka alıp kalsa, şu özünün yaşlarga kalsa. Ava. Anan Anayaktan birligi. Jo'jo, cho'ntagi yo'q. Biz zakvat kılıp alıp gitmez. Yo'q, cho'ntagi So'ramiz. sizlar cho'ntagi cho'ng sizlar bo'lasizlar. Sizga qalat ata, qalat. Qijat bo'lib Bu bo'ldi. yerde jakşıldı mı? Sizin hatırınızda var mı lan yerler şu başında? Tenis, voleybol yığılatırgan bölük kısaçı gengiri jeter. Bo'ldi, tushundim. Oşanda bana bu yerde Samidin Alınkul'un mektebindeki okuvchilar da gelip faydalansa olur. Yakın mı? Birinci köprü. Bu yerda bir gektarga yaqin yer ekan, ha? Ama tereke çeyin. Mazar naklı. Bundan voleybolni plощадка, tennisni plощадка, basketbolni plощадка gengiri kurulur. Ava. Buna uylanan Bu chiqqan ekan. Bolni ekib et qaraymiz. Ha, buni. Ko'rdingmi? Вообще chiqib ketdi bu. buna Siyaz'ın liniyası bundan da ahvalan gelген. Ay. Siyaz'ın nemeleri var mı? Robotçular hiç kim karabaydı. Gördün mü? Ava. Uşul ana uyun ortasına ötüktü. Siyaz gördüm. Siyazın salbaсын qara. Ertegen ötke çeyin alış kerak ekan. Anam kazıra oturaklı. Ava. Uşul ortasına ben liyin sarganda bilem. Ortasına kabeldi koyup ötüktü. Özü bu yerden yol çöpter durup orta şakalga tolturulup tramvapka bolgan ile. Keyin anam çekke beririz da. Ha, mına qarang, bu yerda trotuar yo'q, ko'rdingizmi buni? Şöyle cırık geldi de. Ha. Cırık geldi. Ben büyük ayakta kaldım. Bilmiyorum. Ava. Uşul şakal topulup yolga dep nemegan orunda çekim bolgan adam. Ha. Tushundik. Bir 10 metr chiqib tur, qarang. 10 metr chiqib tur. Даже Водопровод, канализацияның üstünde turuşat, троллейбус, конечка birinchi көпірге беріш керек еле. Жол бар да bu жерде. yo'q, trolleybus keladi de xudo xohlasa. Liniyalar keldi de. O yerda ne var mı? Yo'l var böyle. Şu Ravzi yeni akıl salıngan da. Mana. Ema arxitektor dedi, buruşdan qadamdangız ele moyme geçeyin. Buna yerga geçeyin de buna. 12 çığa va. 12 metre çıkıptı, gördünüz mü? 12 metre. Moğollar вообще çıkıptır. Trotuar yok, latok yok. Qara. Buna gördünüz mü buna? Paşte hazır 4 metre bolsa, jeke 4 metre yol, tak, latok, trotuar, zеленый zona. Bak adamdan şu latok çekesin mi? Latok yok. 8 metre, tetiği burç koyup kaldık ya. Вот видите, o şerge varıp kaldık ya. Buna bir palasa yol, bir palasa yol, latok, trotuar, zеленый zona olur da. Вообще çıkıp durur. Vardı buna, özüzdü buna. Gergilikli halktan bir ekip arasından senden çıkmaydı. Büyük iki jaktan gelgen nemeler satып algan da. Şu, Bravo köprü avariyin olup kurganda. Biliyorum onu köprünü, biliyorum. Köprünün narkotinden kulağını sarı kılganmış. Jılbay koyup, oşanın kasapatından köprü oluşuna. Hani bargan kampirden kursağında yol, burun. Ava. Vallahi da işte biz.
Tekten başlayıp işteyiz. Mektep O mektep jaka oraylı. Buna da çıkıp dur. Assalamu alaikum. Ata kandays? Desa jakşı, desa jakşı. Assalamu alaikum. Hadi jastlar. Hadi jastlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hacım assalamu alaikum. Ata kandays? Jakşı. Rahmet. Assalamu alaikum. Hadi jastlar. Hadi jastlar. Hadi jastlar. Kanday? Tuğanım jakşı, işte jakşı. Bu mektep jak qarap basar жүрүңүз. Ta buna magazinde qaragıla. Yok az boldu bugünkü. Bu nereden bir 200 metre çıkıp koyuyoruz? Ya. Mektep aldığına çek. O mektepke barabız. Azman köprünü körөbüz. Tak, momu demen de qaragıla. Azamat kandelik. Onda tetigi qara. Narkı jolga zaborga чейин açıqlama onça. Dakansile jol ekan trotuar. Erte qarayız da men trotuar da. Pandelikten qarayız. Ha. Pandelik kelebiz, pandelik. Xudo qalasa pandelik kelebiz. Köprünü köröbüz azыр. En akıl gereken sultan kopura. Jeke. Köprünü jaz. Buna magazinlerde de qaragıla, maqul bu? Hiç bataktan, ekilaktan akkan su gitmey. Asfaltına gel, buna remont asfalt saz vereyim oğlum. Buna karar mı? Var çıqqan buna. 700-800 okuş oldu. Bir de trotuar yok. Kışında gelgende avarin состояниеда. Bunu срочно aldırış gerek balдар. Срочно trotuar jasaş gerek. Gördün mü? Prem срочно bu yer. Egas bir şey yok. Ha. Ya. Egas problem yok. Ha, aytaylı. Azırla özüm aytıp koyayım. Ha. Ha. Nima? Azamat qanday köç? Buna zabordu. Yaktan köprüden başlap Eme sentrden emet belgile kança olur. Sroçtan jıldırgıla qara. Jeke. Uşu yerde bir gruppa taştaysın. Hazır mektepten başlatma köprüge çeyin. Köprüge çeyin. Bunlar narja kaçılır. Kança eken ya. Köp kança var? Köp eken. Bir 4-5 metre jıldırgıla makul bu? 4-5 metre jıldırgıla. 5 metre jıldırgıla. Nerede çıkıp gitti barda gördünüz mü? Yok çıkıp gitmiyor mu? Azamat qanday köç? Bardığımla çıkkan gördünüz mü? Zakon boyunca iş kılsa. Yok mıyzam çekinde. Mıyzam azı bu yerde hiç qanday bir birovun mülkünü jekemençiге tegen kişi yok. Mına munisipaliteti, mamleketi, şahardın jeri. O mektepke kirmeylik mi? Ha? Ana dağ koysa ya mektep dağ açık mı yeri? Kalinka. Açık. Açık gel onda gireriz biz. Mektep yürü. Bizim okul bir sınav böyle vuruyor. Ha. Zamık değil de zamık. Hayır bak şu Ha. Sen zamsın ha? Hayırlı okumat. Tak. Şu tur. Как раз уақыт өзі ауып қалды. 1 saat 10 minut болды тұр. Mektep boyunca айтпасам olur. Айтыңыз ай. 700'e жақын оқушы бар. Аха. Bir bulağına Айтман Қадырбаев малына құрылған. Мыналар 67 жылғы зданиялар. Авария состояниеде тұрады. Ақтөбе зал жоқ, спорт площадка жоқ. Ел көп екен. Ел көп. Айтқанда 30-40% паштары бар көріп И жолдағы инициатива істейді. Шарға да батпайды оқушылар. Жолдарға батпайды. Азыр жерлер бар. 1,5-2 мың оқушы оқи тұрған мектепте 3,5 мың оқушы оқып жатады. Бұл мектеп біз оқыған мектеп Дүйшөнді мектебі рахматына 2 этаж салынып қалды. Мына жағында неме спорт зал бар. Бұл мектеп ашар жолы менен салынған. Бұл да ашар жолы менен салынған. Мына қыштан бері, қачадан бері мероприятие өтүшөт. Ушул жерде сууқта дагы бардык өтүшөт. Ошондуктан мына хотя бы мына зданияларды бузуп туруп, 2 этаж кылып, алдына атайын эстетический борбор кылып, ошо балдар Активный зал кылып. Активный зал кылып берсе жакшы болот. Бул биринчи маселебиз. Экинчи маселе биз шаарга жакын турганыбыз менен o жерде азыр көргөн жолго чыгып кеткен бардык заборлор бул буржуй городок деп коет. Биздин жаштардын айткан боюнча ошол жерге газ келген. Бирок газ биз жака өткөн эмес. Бул шаарга жакын болгону менен газыбыз жок. Экинчиден таза суу боюнча таза суу бул жерден өтөт. Бирок могу жерден адырга карап чыгат. Эртең менен саат 6-да берилет, саат 8-де токтойт. Бардык үйлөр заманбап кылып салынгандардын эч кимисинин печкалары да уже суу токтогондон кийин жарылат сууктун күндөрү. Ошон үчүн биздин озурга отдельный кылып таза сууну
10 adırdan bölüp berse жакшы болот. Бул экинчи маселе. Андан кийин үчүнчү маселе мына Мелистин жери жер жагында дагы көрдүңөр, тосулуп даже дарыяны тосуп алган, жанагында вступлениеңизде да көрдүк. Ошол жерде биздин жогоруда бир детсад салынган. Ушу жогору жактан баштап шаарга жеткичең бүт барды 46 садикке, одан наркысы пожарныйдагы садикке барышат, одан кийинкиси электрого барат, Ошпеске. Ал эми бизде садик жок. Экинчиден ойной турган балдар ойной турган площадка. Парк да жок экен. Парк жок. Ошон үчүн ошол жерлерди бүт бар. Мына Мелистин бер жагында салынган ушу татанда иштеген баланын үйү, ал эмне максат менен салынганын өтө көп жери. Ошону элдер өткөндө да башта да айтып жүрүшкөн, эч ким жашабай турганда ушуну биздин Озгурдун балдарына садик кылып берсе. Экинчи нерсе Жана башында турган бир особняк бар. Жана бурчтагы. Ооба. Ошону садик кылып беребиз деп ошентип айткан, бирок ал да ишке ашкан жок. Эми одан кийинки дагы неме кыла турган нерсе ушунчу газ, Суу, мектеп, садик. Тротуарга жок экен. Ошо канализация о жерге чейин мына азыр медресе салынып атат, мечит. Ушул жерге чейин өзүбүздүн ушул жердин балдары неме кылышты, салды. Ал эми мына жерди депутаттар болгондо депутаттыкка ham сатылып атканбыз бар. Ооба. Багы ким эптеп могу жакты жасап атайлы деп. Ичине туташтырып берген. Ошол боюнча кээ туташтыргандагы кээ туташтырган эмес. Ошондуктан бардыгы ушу биздин Озгурдун адамдары, жашоочуларын бүт бардыгы сиздин келгениңизге өтө кубанабыз. Ошондой эле мына Ата менен одан кийинки дагы биздин жер үлүш жерлер бөлүнгөн. 90 жылга деп берилген эмес бу дагы. Ошондо 49 жылга. 49. Ошол наркы адырда берилген кургак жерден кимдеген өзбектер ошол частный кылып алгандагы баягы уже сатып берген. Бизде ким бар? Бул соттон сотко туруп өтүп жүрөт. 5000 доллардан сатылат. Соттон сотко өтүп жүрөт. Ушу айлык биз акча жыйнагандан неме кылган, тажаган жок. Ал жер саткандан. Тажаган. Али Оштон утуп алабыз, республикага барганда жеңилебиз. Кайра Оштон келип алар жеңет, кайра биз республика. Ошо менен бир 10 жылдан бери неме. Ушул немеге чекит коюп берсеңиз. Şu tınımsız maşinalar uçup da. Uçup da eкен. Üstü cağında da reski pavorot, o жерде de köprümüz var, oşonu da karıştırdık. Şambadan gelip yaparız. Biz de Bir ele momentте бардык арыздарын айтпасын, bunun bardığını kagazga жазып. Жаздык мына протоколго түшүп атат. Biz özübüz da жазып туруп, içine demеңизге апарып беребиз. Жакшы болот эле. Жакшы болот. Эми биз ада эле өзүбүздүн жетишпеген немелерибизди айта бербейли. Ошон үчүн bu duva meyen el kögöröt deyip biz dağı. Ата, патага 1 мүнөт. Пата акырында билесиз. Азыр экинчи күнү ата, экинчи күнү эртең бүгүн арапа, эртең айт, понедельник, вторник күнү мен өзүм элди кабыл алам. Ошол жерден бир 10 аксакал. Азыркы жазгандагы бар протоколго түшүрүп алып баргыла. Мен бардык вицелер менен, эмелердин жетекчилери менен службалардын жетекчилери менен мен аппаратындай эл менен жыйын өткөрөм. Ошондо силерди кабыл алып, официальный протоколго түшүрөлү. Азыр мына жанагы выездной болуп калды да, көчмө жыйын болуп калды. Урматтуу Озгур айылынын тургундары, урматтуу аксакалдар, ага энелер, улуу Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кудай кааласа бүгүн орозонун акыркы күнү. Бүгүн арапа. Эртең Кудай кааласа айт, эртең менен ооз ачык болот. Мен мына биздин мейрам жетекчилери менен, бөлүм башчылары менен ушу 2 айдан бери тынбай чуркап иштеп атабыз. Бүгүн дем алыш күнүнө карабай, арапа күнүнө карабай, эртең менен бир кече айтылып калган болчу Озгор элине барабыз деп. Азыр Кудай кааласа бул эме жетекчилердин баарын кой берем, анткени пата дуа кыла турган жерлер бар. Бүгүн эртең дем алышат. Эртең Кудай кааласа мечиттерде айт намаз окулат. Азыр сиздердин тапшырма боюнча протокол түштү. Вторник күнү мен сиздерди күтөм. Эми урматтуу Озгур айылынын тургундары,
Құдай қаласа, мұнда понедельниктен баштап архитектор, кадастр, мына маптың орынбасары тияқтан бұрыштан баштап, башталыштан баштап мына көпірге чейин полностью жолдун эмесин коет, разметкасын коет. Сентеден канча болуш керек? Эме Азамат Каныбекович. Категориясына жараша бөлүп Ооба. Жолдун эмесин коюп туруп, биягына бир полоса, бул эки жагына бирден полоса кошулат, тротуар, лоток и зеленый зона болуш керек. Бүт размерлерин коюп, бүт стена дуалдарына жазып берет. Сынаст этип, ошо сиздер сноско жардамдашыңыздар. Сноско чоңу эметели. Так, мына көпүрөгө чейин келген, мына көпүрөнү оңдойбуз. Ата көпүрөнү оңдоп берем, жеке жаздың, э? Так, мына мектеп боюнча мен караштырып көрөйүн ата, мектеп боюнча караштырып көрөйүн. Атвал боюнча уже команда бердик, төкпөй. Жана жер боюнча архитектор кадастр чечип эметет. Понедельникке, вторникке чейин алып келе аласызбы? Ким информацияны? Вторник күнгө аксакалдарга информация бергендей болойлук. Калган маселелерди эми жерин акырындап чечебиз ата. Жанагы 25 сотикти мен Нусуп менен отдельно сүйлөшөбүз рабочий порядке. Эгер муниципалитеттин жери боло турган болсо, эми эки кичине эле жер калыптыр. Либо үй беребиз, либо ордуна мыйзам чегинде үй беребиз дагы. Аны алып туруп ошо жерге сайтты куруп берем. Жанагы сиз айткан Мелис Мырзахматовдун жери боюнча ал азыр сот иши жүрүп атат. Кудай кааласа сот ишинен демеге мэрияга өтөт. Мэрияга өткөндөн кийин ошол жерде баш жагынан баштап ана жакка чейин жана сиз айткан жана бир ата айтты болчу, эмен бир стенаны сиз айттыңыз ата. Жана эмен алып бер деп жанагы заборду алып ошо нар жакка чейин бак кылып берем. Кудай кааласа, бак кылып берем. Ана мына снос боюнча бул жерде эч кимдин укугу тебеленген жок. Эч кимдин, урматтуу Озур айылынын тургундары, ким ушул жерде боло турган болсо, эле боло турган болсо, сиз эч кандай ичиңер оорубасын. Сиз ушунчалык пайдаландыңар ал жерди, ал сиздердин жериңер эмес. Ал элдин жери, мамлекеттин жери, шаардын жери. Силерге эч кандай тиешеси жок ал жердинчи. Соттошом, элдин акысы жок. Ал меники дебегил, ал элдин акысы. Ошол жерде силер мыйзамсыз тосуп алгансыңар, мыйзамсыз. Нар жагынан 10 метр чыккан, бер жагы 7-8 метр чыккан. Жөн эле акырындап, эртең понедельниктен баштап эметкенден кийин жылдырып акырын өзүңөрдүн шотуңардан, эсебиңерден жылдырып койгула. Урушкун, талаштын, тополгондун кереги жок. Ал муниципалитеттин, элдин, мамлекеттин жери. Ошон үчүн туура мамиле кылып, туура түшүнүп. Алар мен үчүн эмес, урматтуу аксакалдар. Урматтуу туугандар, булар жетекчилер үчүн эмес, сиздер үчүн. Силер ушул жерде жашап каласыңар. Мына театр канча балдарды уруп кетип, авария болуп атат, ушундай маселелер болду. Жол кенен болсо, освещениелерди коебуз, бак-дарактарды тигебиз, парк болот, садик болот, силерге ыңгайлуу болот. Биз эмне бүгүн барыбыз, эртең жок кетебиз. Колдон келгенде сиз менен бирликте кылып коелук. Макул десеңиздер, жок десеңиздер мен билбейм анычы. Ошону ушу снос боюнча катуураак бизге жардам бересиңер. Биз мыйзам чегинде баары алабыз. Себеби биз ошол жердеги жеке менчиктин ээси, жеке менчик жерге 1 квадрат дагы кирген жокпуз. 1 квадрат. Анткени 8 метр 10 метр чыгып кеткен. Ошону түшүндү мен айтып коелук. Кана атайын бата бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү, райымдуу, кечиримдүү Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга салаваттар болсун. Рамазан айына жеткизип, бизди орозо туткузуп, ифтар таварик намаздарын окутуп аткан чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай ыйык айда биздин ошко келип ишиңди баштап атасың. Иштериңе ийгилик болсун. Алла Таала сүйгөн пенделердин катарында болгон. Жаныңда жалаң гана өзүң окшогон, өзүңдү колдогон жакшы жигиттер колдоп иштериңди алдыга жылдырсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кинна азабаннар. Амин. Рахмат. Так, урматтуу жетекчилер, урматтуу Озур айылынын эли, бүгүн эми арапа күн, Куран окула турган күн. Ата эме бир отуруп туруп ошо чоң ата, чоң энелерибиз өтүп кетти, тайата, тайнелерибиз өтүп кетти, ата энелерибиз өтүп кетти. Ошолордун арбайына багыштап бир Куран окуп койсок болобу? Болот. Бисмиллахиррахманиррахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah'ım şu keremetli Kur'an'ın sürelerinden fayda olgan soğuttu. Adam atadan uşulun göçeyin küvetken jalpı mümini musulmanların arvaqtarına, paygambarların arvaqtarına, süyüklü paygambarımız Muhammed Aleyhisselam'ın arvaqına, oşonda öyle бүткүл mümini musulmanların arvaqtarına, şu jerde alakan jayıp oturgan har bir mümini musulmandın жетipişti ata buvalarına, ata enelerine, жақын туғандарының арвақтарына бағыштадық. Қараң көрлері жарық, ақыреттер ауат болсын. Қиямат күні әмәл кітептерін оң жағынан беріп, сұроларын жеңіл қылып, Рамазан айында отырауыз, ошол өткен момини мұсылмандардың дағы, оразаларын қабыл қылып, өзің уада қылғандай раян ешігінен бейішке кіруге насip еткен болсын. Бардық момини мұсылмандарға иман, бактылуу жашоо, кут береке бергин. Ушул биздин мээрибиздин дагы ден соолугу үчүн өмүрү узун, ушундай куттуу Рамазан айында келип, биздин жергебиздеги биздин ар бир жетишпегендиктерибизди угуп, ошого убада берип атканына Алла Таалам күч кубат берип, ошолорду ишке ашырууга насip эткен болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кинна азабаннар. Amin. Allahu Ekber, rahmat. Bap rahat tinch bolinglar ha. Ava Xudo xolasa ekin tushunlikdan bak. Saat 10:30-11 bargılar. Ava. Biz erteng понедельник күнү mo'ljal kelemiz. Понедельник күнү дальше продолжим.